लोइरबदा मरोइबा पाउ ग्राम पंचायत लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी निपाल गी लौमी चामगा निफु हुमदोइना क्रिस्टियन क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम गी मखादा लुपा लाख हुमफुतरुक लिशिंग तरागा तरुक की लोन गी सैंक्शन लेटर सिंह मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ना यंथोखरे हाइरी खुरुमजरी Am-Istv Manipuri पाउमरिंग ताबरीब पुमनमकपु तराम नोकचरी पाउ संदोकन पीजरी चाही असिगी जुलाई अमदगी हौरगा चलिबा था असिगी कुंथ्रा फाउबा था अहुम चुपना ग्राम पंचायत सिंह चथरीबा 3 month saturation campaign on financial inclusion schemes at ग्राम पंचायत लेवल की मनुंग चनबा ओइना नोमगी ओइबा financial literacy camp कम credit linkage program अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हैरोक पार्ट 2 लाइमियम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के लीचिंग मखादा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक Am-Istv लिमिटेड थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा डेप्यूटी कमिश्नर थौबाल हना कामई IAS याउना पांगथोखिबा केम अदुदा PMJDY account opening, PMJJVY, PMSBY, APY, re-KYC, SB account, digital fraud prevention and unclaimed deposit की मतंगदा शंदोकना मियाम दा थमके थवाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग दा लैबा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगना सरुक याखिबा केम अदुदा खंगतलबा ग्राम पंचायत लेवल को ऑपरेटिव सोसाइटी निपाल की लौमी चामगा निफु हुमदोइदा क्रिस्टियन क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम की मखादा पुन्ना लुपा लाख हुमफु तरुक लिशिंग तरागा तरुक की लोन की सैंक्शन लेटर सिंगसु मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ना की माइकैदगी यंथोकी हाइरी केम अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट की नतना मणिपुर लैरिबा मिपुम खुदिमक की सेनमिटलोन फगतननबा इंडिया लेंगाकना पाइखलकपा थौरांगी सरुक अमा ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की जु स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना पांगथोकपनी हाइरी थौरमगा मरी लेनना DC हना कामैना ममांगै मतमदगी बैंक ना पीबा कानबसिंग असि मियामना खंगबगी चांग यामना वाटलमी हौजिकती लेंगाकना तोंगान तोंगान स्कीम कया पुथोरकपना मियामगी अपाम्बा फंगबगी चांग वांगले मियामनसु लेंगाकना पीबा खुदोंग चाबा कानबा कया हेना खंगननबा अमतो ओइना होटनमिनसि हाइखि मरु ओइना खुंगंगी लमदा लैरिबसिंगना हेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक सिंग अमदी GP लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगा पुन्ना माइ पाकना चटमिनसि हाइखि livelihood semningai aikoigi imung semgatningai ne aduna lawriba paisa na business togera togera any purpose da phasana sizinaraga bank benefits pibadu bank dasu tamchana aikoina singba adu oiragadi aikoigi linkage to leiraga aikoigi development se aikoina paikhat liba program yam se sustainable oigini Swajnari Shasak परिवार अभियान 2025 का मरी लेना ngasi 32 BN Central Reserve Force CRPF लोकताक नसिंदुना नोंमगी ओइबा voluntary blood donation camp अमा NHPC hospital लोकताक ता पांगथोखरे सीजा hospital लांगोल गी मतेंग लोइना पांगथोकपा camp अदुदा 32 battalion CRPF लोकताक की commanding officer अरुण कुमार मीना याउना मकोक थोंबा ऑफिसर क्यासु सरुक याखि हाइरी केम अदुदा बटालियन अदुगी पर्सनल सिंह NHPC गी स्टाफ सिंह अमदी लोकल वॉलंटरी याउना मियोय कुनगा मंगाना EPK इसिंग चाउद्रिंगै ममांगदा लेंगाकना इसिंग चाउबदगी ngakthoknanaba thabak hana paikhatsi ising chauraba matungda relief material piba tural launamban menba amadi miyamgi awaba kokhanba ngamloi haina 36 Wavagai ACG NPP attending candidate Mayingbam Ranjit na nongmada changbadaba yadraba polamsing ichauna sokhalabasing da yenthokpagi thoramda haikre mahakna makha taraduna miyamna turel launamban mayada yum sajinba hingol koibana chingba kaya tawrakpana maram oiraga turel launambal mapangal sokhanbana maram oi mamangaida churamba nongdagi haujik churiba nongna henna chubana te khenaba karisu leite haiki Ugai Kendra gi irong dagi na Shangmajin Fauba
इम्फाल तुरेन की तोरबान तारीब प्रजा सिंह इसिंग इचाउसिना मरम ओइरगा वारिब मयाम दो आइसु सरुक याजरी आइगी साइतगी अंगम्बा मखा ताना सोय तौजगिनी मसी आइना लाक्सेजी मयामगा अवा नुंगाइदो कमाय तौरिगे ना हंगबा लाक्सबदा इना अंगम्बा खितंग पुजा पनि सिना अरोइब नसदे प्रजा सिंह के अवाबदा आइ सरुक याजरी पाउगे मरक थना ब्रेक अमतंग लौजरी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Diploma in Hospitality Management asi guaranteed placement piba course amani Hospitality sector asi 22 lakh crore ki market value ori aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity leigani JCRE gi hospitality da expert oraba trainer sing dagi guidance lobiu tambiu honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free varicose veins consultation camp Lakliba September gi tarik kungani thoi dagi kunga taret phawba ayuki pung tara dagi nungthil gi pung ama phawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantahali loinana dakfam su leihande adomna khongda singli chawthokpagi layong asi leibiragadi khudong chaba sing asi lobinabagi damak Caesar Hospitals Langol gi contact number asida pau phobiro ब्रेक की मतुंग अमुका हना तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा कुंबी कॉलेज गवर्निंग बॉडी की मनुंगदा उंखतनरिबा खुदक्तर वारोइशिन पुरक्तुना तुंगी युम्बुरेल ओइरकदौरिबा महिरोइसिंगबो पीसफुल ओइबा एकाडेमिक एटमॉस्फेयर अमा ओइनबदा अथुबा मतमदा होनद्रबदी कुंबीगा थंगनना लैरिबा खुलसिंग अमदी कॉलेज असिगी Mahirosing amadi miyamga loinana governing body gi mathakta achauba khongjang haurak haina Kumbi College Development Committee na Kumbi Bazar da Kumbi College Development Committee ga paumi singa unabada haikre committee gi president Ithai Ibobina Kumbi College asi chahi nifu henna ingchikna aphaba academy atmosphere amada lakhibani adubu tha khara asida governing body gi manungda leiriba governing body gi president Amadi Secretary na College asigi Principal oiriba thabak tauriba matam loiraba L Gopalbu tha ahum matam sangtoktuna nauna amu appointment order thoktuna High Court case athaduna leiba ashina College asigi academy atmosphere da achauba ahongba tangdu leitadaba fibam da leihalakliba shi laipak thibani haiki hiramasiga mari leinana governing body gi manung da leiriba chayetnaba asi nakal animak na khongpham hondoknaraga College asi peaceful oiba academy atmosphere amada puraknaba development committee na hotnaduna lakpani governing body gi secretary na service period loiraba mioi asi makhata na tha ahum amaga amuk nauna appoint order thoklaga case asi makha sangthabagi maram oihale haike Kumbi Kendra Kakta Natana, Kendra Marigi, Adumba joining portion Beleva, College Ama Wibna, Satra, Lishing Om Marishi, Paraiba, Ase, Kadom the Sakadon Mahabagi, Nunganga Prajada Lakpa, Praja Section Punamuna, Satra Tungi, Miron Gidamata, Jatiki, Yumbirena, Wibani, Maramasna, Kumbi College, Satra Singa Makmatamda, Masiki, Achawa Daitadi, Governing Buddhishna, Bugudabani Habase, Ishashana Gantana, Atubatamda, Yanama Pranava, one of you, Maslakamba Janava, Propam Dragadi, Governing Buddhishi Matakta, I could Kumbi College, Satra Singh, Oja Singh, Amat Kumbi Kendra, Akovi the River Kendra, Humarigi, Prajagaluna, Akanba, Yoho Magaluna, I action Logan Habase, Nasi Press, Media Kutanga, Apin Dogeri. Lushlakpada Maroi Bapao Omukana Pizari. Gram Panchayat level cooperative society Nepal gi Lomi Chamagani Fuhum Doina Kishan credit card ke CC scheme gi Makhada Lupa Lakh Humputaru Lishing Taraga Taruki loan gi sanction latest sig Manipur State Cooperative Bank Limited na Yantokre Haidi. Hausi Pabugyo na Am-Istv na Pizaw Manipuri Pao Matang Solution Jari Mining Tabiram Libapum na Magpu Amukahana Kurum Jari.